uba lambor malnyang MLA bat MDC ga nongkram constituency ulong ban wengi kicing gali na nong ba shlong kalong ga bodong kam ba katrat piludi roads ke sarkar jala ban paikmat bat snai ke surok nalai kor ka ban mi si benta ka malki bat lumpering dag ba pen pa bagi surok ban penisno na kawai ke snong se koi pat kini rap ban penrunai kicing gali ulong ba kani gadai kawai kicing terwa chung u kum nong mikman nalor ki project surok na polmokrai se opor shlong ba dangya chekman ba ka surok na maunorian se nyumer kani kicing kran ni nong mikman ka long din ke cingwan curep ye kebentah surak asaulat kebala idon kamban penhe namar kecing kawan jingkem jongka kebala ra cing kanang mi ki por kisni kamta mi kali kibade ban mi bandrung nala nesha kithain la palang ulong basyan unson cungok biang kamnu ban pentre kami kani kicing temu bar ki bor badai pej na katrat PWD roads hakani kecingwan curep ye kani kebentah surak laidon lang do ba yan on elsewhere additional SP traffic east casales uba loyal airfield karbangar nalor ki wipan kawai number 1 kalong ba ngi kani ka number 1 kani ka traffic congestion but kumno ban ease ka ti nilai don lang hangni badi additional SP in charge hangni ti kumno ban walk out ban kampensuk bagan hamlat ka dhengali but na boy hangni ngai isya bang idon kam igani ka turning bang kampen he shishu ti ka jinga ajimut jinga additional SP nga soya ha yang bangan sakyan yang pildi bakin haban ay no ikani ka cutting kanang bagi kali ki bawan hian nang tei kim haban ni chitu chithi bani phai nang thi ki convection ni te kentin sin jungi kalong ba ladang ilala bat pen he ikani kamut ka kali ka bawan nang thi kamut ka ay be chane kamdon problem shu te kita di bentai bangi kwa ban wan yaga joint inspection tar singi kumbangi pe hi kidon atli jiking connecting ikini ki area chane kawai gidi thi po dam string te kala khamrim ha kabar gadi thi po jingking nong thmai bingyong katuru ka condition kala nang sniu ti henrei hagani ka port kalong ba ngikwa ba bantan bha tagamot haga singi ka bangyuan ban join inspection bat ka pildi national highway ngin sa ensure bangin haban petru iga ikthi atli jingking ban haban pan bha namar mangai ting ba yo ta collapse ka thi kamot klashitom ya kali kawan te kandon biang ka joint inspection bat ka PWD department hakini ki khinit singi hapai khublei ka traffic department additional speed dan lang hangni ngimla bandan ki traffic police ngi gilong giba laong well train dakhen na markat kani ka congestion apo socialong kadang mi gisngi nangbon gi kali anrei somehow ngidang laban manage idang laban ya control katukan ni ti ngaso ba ngilai kran ni kani hapo ka flow jong ka house bagumno ban wanra shishu gi ling road ti ki proposal ki bang ila dap ai mentala bon ba ya ba nginling gi ni gi surok ki banumdon kam shu banwan na sir slong ang ipet kumi kani ka light course satu siapo siatis polum paring kala dai goi ka options ka babahatam tanta kani ka ongoing project manda kablang ya na po pamokrai sa po oposilong ti kanwan sa koi na po maunarian sa po nyumer ti kini gidi gibang iba kan persyang ban easy kani ka traffic congestion namar kani ka than pinapay ngindat mi na po kinuning snong gibaday na po kathan jong aswa bopin po sa sir ka chimpor lakumnom no arkanta hadu arkanta shiteng ti kumot igi kam gibay kot ladot kila thudlot ladu bani penbet today hello ginigi baro nga soba ngindang kampanjanay hakba kumno nginla ban control ni ka traffic congestion ngilaya kren hapo ka house last session the honorable deputy CM pwede pe yaga pildi ila depan ay ka nochi basugnat baka don ka response hakba ba kumno bangin pankhan show yiginiki ling road gibadon hapo kaniga kapsar ka jungi ulapan pau bagi jingking surak adam tring bat nong thamai kilarim baladong kam ban snai ki namara da kindukot kan long ga jinge ka bakrau ka lek kawan ki pat ba nakaliang uba yan on elsewhere ulong bakanang mi kisngi ki kali ginang bun bat tu chinong ba shilong ban wan lak ching dong kam bat wan ra ka jing kham nge ka bajur kham tam ma ka por mestap bat por jon miet halo ka ching ai jing tre lang ki pat ba ulong ban ka por shapor kadang ka chingi kendu i phlew jing mut bat kinong nya kali bat penong ru ki program aji kai ba ka tanat hi ka yet ikilat kilti ban pelaj na kani ka ching thang kali kubra batai amlisar metan ti ngiru ngiep tristom na kaleng sungi ka pingila namar ka pi kalau mi kisngi ki por kali ki lang nambun baro ki khapsor ki wan yu lu po selong samtam por mestiap bajan mit por mestiap por biwan rung po selong bajan mit por li pai ndrei manga baki bri jonga ni tristom mi ka bala ban pelai ki ne ka hang kali
atau kada kalian ke polis ka dan em ka tentu ni em pa ba bi trilang kan temen weng ni cing e. Yes, man ka por giran ke jinge kendo pati drivers pati nongnya kali ban gidan ke awareness program ban ngin ya ngiyet lat ngiyet lenti kumno ban penlaji kan ke kali